Holders are important and they are a very important part of the airport setup. So definitely we will arrive at some solution which takes into account everybody. That now the growth of the airport, number of tourists are increasing. So there is a requirement to address the issue. So after detailed discussions, deliberations, we will ensure that every stakeholder interest is taken into inspection consequent to the issues are there. So it was just an inspection. So after that we will analyze what all we have found out from inspection. Just after inspection it's very difficult to tell. टॅक्सी युनियनवाले ताका पार्किंगाचो इशू घेवन मेकळे. आम्ही रिप्रेझेंट दिला. आम्ही बाकीची वर्सां आमी जे डिमांड करता पार्किंगाची जाय त्या न्यू जनरल बिल्डिंग एअरपोर्ट स्टार्ट जाला तेन्ना जर आमी डे वनाचे अजून मेरेन टायम आमी गव्हर्मेंटान जावं डिपार्टमेंटान पार्किंग मागिता. सो आयज कलेक्टर येयलो, कलेक्टर रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आसा पार्किंग खातीर आनी परत ऑब्जेक्शन केल्लें आसा कोण न्यू जे एप टॅक्सी येता खातीर तें ऑब्जेक्शन आमी केल्लें की तिंगा तें स्लीप मारता न्हू म्हणून. आतां कलेक्टर आमकां एश्युरन्स दिला की डेफिनेटली आपूण आमकां आपयता म्हणून सांगला तेणी फुडल्या येवन आपल्या म्हटला पार्किंग इशू आपूण सॉल्व करता म्हणून सांगला तेणी. एअरपोर्ट अथॉरिटी म्हणटा नवो जिल्लोधिकारी गजाली जाग्यार घालतलो. Airport side you have communicated because this issue is also followed by. We require alternate land for parking. So any positive sign? We will just go and see what is possible. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.